My name is James Codilla from Barangay Careta, CHW. Then naami karon sa UC Banilad for vaccination, assisting for vaccination. I'm Dr. Magnolia Ngoho from Cebu City Health, medical specialist 1, and I'm the area medical officer for the Central Health area. I'm Dan Paula Arceo, nurse 3 from Cebu City Health Department, one of the vaccinators here at UC Banilad. I'm Mark Luis K. Mondragon, nurse 2 of City Health Department. I'm assigned today at the post-vaccination monitoring area. Once the vaccine mo arrive here, so first they will go to the kaning sa waiting area. So dira ihatag ang ilahang katong vaccination card. After they have get their vaccination card, they will proceed to the orientation area. So in the orientation area, they are given the forms, the health declaration forms, the informed consent forms, and the katong vaccine monitoring forms. So there they will kanang fill up and read the informed consent. After that, they encourage sa amo ang mga nurse nga unsay mga questions nila kay explain man nila dito pod sa during sa orientation. So encourage sila unsay mga questions and anything. So after that, mo proceed na sila sa registration area. So sa registration area dito na sa ato ang vaccination card na dito ang ato ang QR code. So i-scan na dito sa katong tab, and then mo to i-verify kung siya gito nga person. Kay from before sila maari good nag pre-registration man ta. Online. So online. So mo na siya i-verify na dito. After that, mo proceed na sila sa screening area. Amos lang ipang vital sign like PR, RR, ilahang BP, kung okay ba ilahang monitor. Kay kung dili gani okay ang ilahang monitor like BP or taas ilahang BP, di na mo sila i-kuan ma'am or amo na lang sila i-introduce sa amoong doktor. Amo na siya kuan kay ang doktor mo tawagan na mo assess or dili mo o yun ba sila or i-go ba nila sa vaccination. Kung okay ra, normal ra ilahang vital signs, refer sila sa ato ang doctors. If okay ilahang sa screening, proceed na sila sa counseling area. Basically, sa counseling, i-check na mo after the patient has been taken ang ilahang vital signs like BP, auto saturation, RR, and heart rate. I-check na mo kung everything's okay. And then, we tell the patient kung that the vaccine they're getting, which vaccine they're getting, is it Sinovac or AstraZeneca. And then, we tell them na, have you read the informed consent? Because the patient should know what they are about to have, which vaccine they're going to have. So, na series of questions, although giansira na nila, amo na i-repeat. Kaya usahay, masayop man na sila o interpret ba. Like specifically sa atong vaccines karon, we want to know if na sila adverse reaction or allergies na kanang severe gani before. So we have to ask and clarify. And then if they have any
medications taken, or if hypertensive sila or na sila thyroid problem, we ask them if they have a clearance from their doctors or na hatagan ba sila or their doctors have been informed that they're getting the vaccine. So ang uban kay, for example, dili kay mi sure sa ilahang medical status. So we confirm it with we ask them to confirm it with their doctors kung is it okay to get the vaccine. So i-repeat gyapon namo ang tanang nasuwat dito na questionnaires, like wala ba sila gipamati today na fever, headache, myalgia, mga any kind of symptoms na influenza-like illness. Kay if na sila ana, we would definitely defer sa kay we only give vaccines to those who have no symptoms na mga ILI. And then once okay na, and then nakasabot na sila, we also tell them kung unsa ang possible side effects. Although different man gyud ang side effects for kuan sa lain-lain ng mga tao. Ang uban ay fever, body malaise, myalgia. We explain to them na naagid ni siya ng mga side effects and they are expected. And then it doesn't mean na tanan maka-experience ana. And then also we entertain their questions kay ang uban hesitant gyud kayo. So we ask them to be part of the solution, and we tell them that actually we are still in the phase 3 trial kani siya na vaccination karon. And hopefully igabot sa community mas nindot na atong yield for vaccination sa the rest of the community. So yan na. So ang uban kung hesitant sila, we try to assure them na for as long as wala mo ilang gipamati, if you're hypertensive but it's controlled, it's okay. And then if na mo ilaing medical na mga diseases but it's controlled, na mo medications, and especially if your doctor is informed, it's okay. Okay, most doctors would always say na go for the vaccination. Okay, we want to be part of the solution. So after nila counsel, they will proceed to the vaccination na gyud nga area. So dito mosulod na sila, dito sila bakunahan and i-inject na ang ato ang vaccines nga available. Actually, we are kanang 5 teams here by pair. So, all in all, 10 may kabuo by pair. We're both nurses and midwives. One of us kay isa ka vaccinator, isa ka recorder. Pero usahay, if kapoy na magpuli-puli rami, ako mag-vaccinate, I do all the injections. So, I ask the patient if asa dapita na site sila pwede magpa-inject. And then, at the same time, akong partner, akong recorder, siya mo verify sa name, kanang siya mo nagpahibaw if kano sa mobalik and if kanang kompleto ra ba ang tanang details na nakabutang sa iyang vaccination card. And then after that, more sa vice versa if mag-ilis na pod me. Lagi tayo gina-maintain na munang na ato ang pharmacist diri nga napod tay ref kuasa naka-store ato ang vaccines and ato ang nasa may vaccine carrier na ginadala and nasa cold dog na gisulod inside which is not frozen. Kato gyud siyang naka watery pa inside, cold lang gyud siya. Di siya pwede na naka-frozen ang katong cold dog. We inform the patient mo, maginamo ang proseso, inform them na mag-clean na mi sa site and then mo-start na mi og administer, lang mingon ba sila na ay kadit sa ma'am, amo lang sila gipahibaw na kanang dalion lang nato and kanang we just make them feel comfortable. Amo silang surya-suryaan na taga-asa day ka ma'am, unsa day ka, then it's not the first time na naka-encounter mi ani na mahadlok idog dagom. Nakasuway ko, nagisiko ko. So ako siyang ginanswer, ay ko sikuha ka na, magstorya sa ta, kay hadlok daw siya dagom. So amo na siyang gamaman until eventually ni sugot ra pod siya, na hatagan na siya. And afterwards, ingon siya na, human na day, ma'am. Sa
Sa mo ang na-observe sa pila ka days na mo since last week na mo Astra and Sinovac, naagi ka na pag-fluctuate sa BPs nila. And then, bisag sa screening area, basig nakuyawan, sa screening area palang daan, manaka na ilahang BP. Ikahuman sa nila post-vaccination, mausad, musaka ang BP. You know, rare kayo na headache, mamuipoy ang site. Mora gid na. Then, afterwards, ika next day, para sa mga kauban na nahatagan na, kuan daw, body malay, fatigue, ang tibok lawas, maragi bunal-bunalan. Mora gid na sa yes. So, for monitoring area, i-monitor sila for 30 minutes. Oo. So, kuhaan sila, inikain nila, kaning vital signs sila, in nila, after 30 minutes, vital signs, then i-clearance sa ato ang kaning doctors nga na-assign diri sa atong monitoring area. After ma-establish ang initial or ang baseline vital signs, ipastay na namo sila diri sa monitoring area for 30 minutes with the instructions sa mga bantayan kay naman na sila monitoring form. Ang nangadto is ma-checklist sa unsay bantayan nila after vaccination. Then once 30 minutes is up, kay paan na sad sila og vital signs sa atong barangay health workers. Then after that, i-refer ni sila sa atong mga physicians para for clearance, para pwede sila makauli. The reason nga nung ipastay sila for at least 30 minutes is because mostly or ang atong bantayan ana is mga allergic reaction sa tao nga gitagaag bakuna right after gitagaag bakuna. So within at least 30 minutes ato sila maobserbahan. So if in case na ay severe allergic reaction or gitawag na to nga anaphylaxis, naradayon ta para ato siyang ma-manage na to siya if in case na ay mangingana panghitabo. So after that, okay na sila, advisean sila when to back nya. Naman na sa ilahang vaccination card kung when ang ilahang second dose. Kaya na siya mao na ato ang process sa ato ang vaccination. We always have to consider ba in anything no in medicine, it's always a patient's choice. We don't force them. So if I feel na hesitant kay siya, he starts or she starts telling na, Doc, I feel dizzy, I feel like this, I have a headache, and definitely I always come to the point na, Ma'am, you want to be vaccinated or not? So, mao gina ilaha, di sila magpa-vaccinate. So, until then, for those na willing kaayo, wala ra jud problems. Pero so those gamay ra man kayo ang skeptical nato dire, like most of them really want to be vaccinated. Actually, very challenging yun ni siya nga kaning program nga COVID-19 vaccination. Kay pag-start ani niya good kaning murag it's a new vaccine. Nya murag kuan pa kay ang mga tao na hadlok, fear gyud ang ilahang kaning hinungdan nganong dili sila magpabakuna. So ang amo ang gibuhat kay nag-survey man gyud mi ato first kung kinsa gyud to ang magpabakuna. Since gamay gyud ang ni yes ato nga time, so among gipang tawag sila, amo silang gipasabot, so amo silang gibay batch kay para amo agad silang ma-explainan kung unsa ni ang vaccine, unsay outweigh kay ang ilahasang reason ato is katong high blood sila, diabetic sila, na sila mga allergy, so amo nang gipasabot sa ilaha nga inana gani, so pwede ra gyud tang mapabakuna. So in away lang gyud ato lang i-make sure nga inikabot sa vaccination site kanang healthy mo walay gipamati. If ever honest gyud kay sa ato ang pananaman sa ato ang health declaration form, honest lang gyud ta nga niya mag-answer ana. Kay anyway i-screen mo agi man silang screening, iagi sila og counseling. So so far sa tanan nato nga mga healthcare workers sa ato diri sa City Health, daghan-daghan na gyud ang napapapuna. I know kanang we're all exhausted sa pandemic since last year pag ito nakig-fight ani, so let's just be strong and karon na ang vaccines, so nanagitay hope na basig possible next year na natay herd immunity. Yes,
I'm scared for myself, but most especially for my children and for my the old people who are staying with me. I'm more scared for them. Oo, so scary gyapon siya, but probably nisalig lang tingali ko na naagi ni siya solution somehow. Yeah, scary siya at the same time, but more than that, I'm just very happy and more like a big spark of hope when the vaccine came. First of all, dasig lang kita. Padayon ta nga sa pag padayon o kontra sa kaning nga virus. Encourage ko na katong wala pa na pa bakuna, especially healthcare workers nasa front lines na una-una una-una kadaghan nga kining bakuna is kuan gyud kay na para nato murag gamit gyud para nato ba isip frontliners. Not only for our frontliners, let's be part of the solution. Okay, this is a problem, so thus it has a solution, and this is one of the solutions. So let's be all part of it, being frontliners. Protect yourself and protect our families and loved ones.